Novena to Padre Pio of Pietrelcina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of Contrition. O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pains of hell. But most of all because I offended Thee, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. Opening Prayer to Padre Pio. Dear Padre Pio, for 50 years your body bore the wounds of Christ, and you suffered willingly as a victim for others. You never took off the crown of thorns, yet always had time to talk, to listen, and to pray. Intercede for me now, for you once said, as the pearls are held together by a thread, thus the virtues are held together by charity. As the pearls fall when the thread breaks, thus virtues are lost if charity diminishes. Amen. Prayer to Saint Pio of Pietrelcina. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the Passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. O Jesus, full of grace and charity, victim for sinners, so impelled by your love for us that you will to die on the cross, I humbly entreat you to glorify in heaven and on earth your servant, Padre Pio of Pietrelcina, who generously participated in your sufferings, who loved you so much and labored so faithfully for the glory of your heavenly Father and for the good of souls. With confidence, I pray that you grant me, through his intercession, the grace of, which I ardently desire. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Third day. Virtuous Saint Pio of Pietrelcina, you love our Holy Mother very much, and have received daily graces and consolations from her. Please, we beg you to pray to the Holy Mother for us. Place in her hands the sorrow for our sins and our prayers of reparation, so that, as at Cana of Galilee, her Son says yes to his mother, and our name may be written in the book of eternal life. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you." Behold, in your name, I ask the Father for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours. Padre Pio of Pietrelcina, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Payabak po. At syuta na King Miyerkulis, ning kadwang pulot apat ng domingo, ning karaniwan a panaun. Antimurin, pagmasusyan tayo, inkapyas tandari, San Cornelio Papa, at San Cipriano Obispo Martires. Idawon tayo, iting Santa Misa, bilang kapurian at kapasalamatan, king Ginu, ding balang metong kekatamo. Iyabe tala naman, karing panalangin tamo, di hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners, mabilog ayato, asasaw at magmalasakit kekatamo, kaniting pandemya. Antimurin ding sablang masakit, at miapektuan kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. At syuta na king Katlung aldo, Novena misa para kang San Pio, ding mag-sponsor kambeding karelang pamilya, the family of the late Jose and Consuelo Bitug. Para king kapasalamatan kambeding karelang pamilya, Mr. and Mrs. Arnel and Gina Mendoza, Reynaldo Bansil, Dan and Tess Capitulo in honor of Santo Tomas. Para king birthday blessings dali, Lerma Sikat, Alberto Sikat, Nemerio Dizon, Alice Santiago, Lilian Angad, Angelita Regala, Melissa Lucerno, CM Doria. Para king special intention dari, Ricardo Bansil, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Mylene P. Cayabyab, Mauro Vitug, Emmy Lingad, Sesgo, Myla Dizon Pineda, Among Laudimir Mangune, at Lina Cordova. Para king malagwang kapaldanan dari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Agustin Nelson Vitug, Among Francisco Mendoza, Consuelo Mendoza, Amado, Carlos Malyari, Bernard Daniel Icban, Kelvin Gintu, Linda De Malanta, Susana San Agustin and family, Jose Villesa Jr., Luis Chito Cardinal Tagle, Nicolette Ann Cordova, Renato Montemayor, Chase Gavin Bansil. Antimurin iyabe tala ring kapatad tamong mayang unabye, Antonina Alvarez, Agustin Sita, Ofelia Manuel, Honorio Fajardo, Mario Macadamia, Joscora Wanyo, Angelita Lugtu, JP Mendoza, Dr. Lyndon Lisoy, Filipina Yap, Cristina Reyes, Rodel Vitug, Benigdo Lazaro, Chodora Yuson, Elio Mendoza, Emigdio Lingad, Joseph Santiago, Among Herwin Bulawon, Orlando Aviado, Archbishop Oscar Cruz, Remeo Dizon, paraking kayong 40 days, Leonardo and Leonora, Pasita Justiniani, Benedicto Lazaro, Chodora Yuson, Mirna Di Matulak, Oscar Buenafe, at Carlos Marcelo, at para karing kaladwa king purgatorio, lalo na karingala ng makaganakakarelo. Meos Medina
Thank you, naging PAMPANGA, Panimbanal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan kinutayan sa Kristo, lugod ng Diyos, at yung pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid si Siyantala ng kaya kataang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ikang panibatana ng sablang kasalpantayanan, kapanaligan at lugod, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang kabiyas na ng Diyos at inipa kitisulip, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang Espiritu ng pamamatula, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may payang tuto, pakadulwa na katama at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na kimbilang angga. Amen. Manalangin tamo. Way paming at yubanwa, bigdalang king sabla, dungawan me, engke kang balayan, king oras ning kayang pamangailangan. Uling bukod mong ika, ing pagmulana, ning kay kaming kapayapan. Idala mo kami, king dangalan, apakilala, karing maluka, king espiritu. At ipakit mo kay kami, ing degulaning kayawasan sumuyo. Baking makapakirake, king kapayapan ng Kristo, amidawan king biyana, king pamayuyo karing sabla. Itayaduan may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Pag nasanyo lasan ang akamtan, ding maulag ang kalam, at ngeni ituruke ing paralan, amigit king sabla. Nung makapagsalita ko man karing amano daring tao, at ding anghel, dapot ala namang lugod. Ing amano ko may ngari mong kampanang bibyong, o pompyang akakalaksing. At nung atsuka na ako ing kagiwan na ning masanting apamanaral, at aintindyan ko ngan, ing sablang makalihim at ing sablang kabyasnan, at ing maragula kasalpantayanan, ama kayalis karing bundok. Dapot ala na ako manglugod, ala ko nga pala. Ipamye ko man ing atsuka na ako, at pasilab ing katawan ko king sakripisyo. Dapot ala na ako manglugod, ala ko nga pala. Mapibabataya at maganaka ing lugod, eya mapangalalo o makasarili, o mapagmatas, eya magaspang augali, maymut, masungit, eya tatanamwa, na pitutulan ing marawa kadapat, nune ing katutuan. Ing lugod talakasawa, ing sabla paniwala na, milalako kapanayan, at pibabata na ing sabla. Ing lugod alayang kayangganan, ating mga lagong aral, dapot elamanatili, ating makikagiwan king pamagsalita, dapot iti miwawakasan mo naman. Ating kabyasnan, dapot iti ating kapupusan, paganaping kabyasnan tamo king pamanaral, king amano na ning Diyos, dapot potang datang na ing ganap, kanito, ing ganap mawala na. Inyang anak ko, migsalita ko, mimisip ko, at may ngatuliran kong anting anak. Dapot ngening matuwa na ako, likwan ko na ing panugaling anak. Ngeni ingakakit tamo, bala mo larawan niyang malabog king salamin. Dapot datanging aldo, akit tayang lupa at lupa. Ditak mo ing balo ko ngeni, dapot king paintungol, maging ganap na.
Antimo nung makanano na akong balo ning Diyos, ngeni. Deting at luma na tililo, ing kasalpantayanan, ing kapayapan, at ing lugod. Dapot ing peka maragul dili kareti, ing lugod. Hingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maligaya ing bansa, a pinili na ning Ginong maging sariling keyo. Maligaya yung bansa, a pinili na ning Ginong maging sariling keyo. Kambening liro, ginuke kayuyang purian. Kambering gitara, panigtigan ye. Pagkantayang bayong dalit, manigtigan kayong masalese. Kambening masikan akulisak. Maligaya yung bansa, a pinili na ning Ginong maging sariling keyo. Uling ing amano na ning Ginoo, mitmong katapatan, at apanaliga ning sabla ng depatan. Kalugurana ing hustisya at ing katapatan, yato kayayang kakatmuan, king kayang pakamal. Maligaya yung bansa, a pinili na ning Ginong maging sariling keyo. Maligaya yaing bansa, nung ing Diyos yaing ginuno. Maligaya yaing balen a pinili no. O Ginoo, lugod mo kay kami mo sa ipakit, ang tinaning kay kake manalig. Maligaya yung bansa, a pinili na ning Ginong maging sariling keyo. Parangalantaya po ing mayap a balita. Yung ginamanatili kaya kayo. At keka ang timurin. Pamipasya king maya pabalita, agpangkang Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Jesus nga nakaring tao. Ngeni, kanino kula ipakilupa ring tao king panawon na iti. Nino ing kalupara. May nga rila karing anak apakaduklok king plaza. Ing meto nga grupo sa sabiyana king aliwa. May nigtigan king masayang musika para kay kayo. Dapat kayo tinerak. Dinalit king malungkot. Dapat ko menangis. Iwan mi gayuno ya at emininum nano mangalak. Dapat ngayo, alip nane ning demonyo. Yung anak ning tao dinatangya, may nganya at may numalak at ngayo, lawanye iting tao, matakoya at lasenggo, ampon kakalukuran de, ding talapan niyang ilbis, ding makasalanan. Makanyan man, yung kabyas na ng Diyos, may patunayan, matulid, karetang tatanggap kaniti. Mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Nginingal do nga iti, may ito nga patutuna, Jesus, kitang kayang kapanawunan, may miyalong yan naman. No? Nakipaglaro din si Jesus. Kasi during those days, there are two popular laruan. Usually, ang laro nila, it's more of role-playing. Role-playing ng kinakasal and role-playing ng patay. Mga ganon. No?
It's a role play. But in this role play, sa atin naman yata, bahay-bahayan, di ba? Pag bahay-bahayan, yun ang common nating laro nung unang panahon. Pero sa role play na yan, may gumaganap na tatay, nanay, anak. O minsan may tindahan pa yan, no? Pinagbibili mga dahon-dahon, ganyan. Sa role play, ngayon sa role play na ito, for instance, yung role play yung funeral, no? Sa role play na yan, may mga tauhan. Kung minsan, yung mga tauhan, they want to choose their own role. Gusto nila pipiliin kung anong role nila. Halimbawa, sa role play, kung patay yan, o sige, ikaw ang patay, ikaw yung maging entertainer, ikaw yung inuupahang umiiyak, ikaw yung magfo-float, na mga ganyan. May mga role yan. Kung minsan, there are some na mga bata, they refuse. Gusto nila, gusto ko ito. Ang role ko, gusto ko ako ang patay. Yung isa, gusto rin siya yung patay. Just in case. Nung mangyayari, walang mangyayari. Kung hindi mag-cooperate ang sa role-playing, walang laro. Masisira ang laro. They have to do it according to what is, kung ano ang dapat. No? Kung ano ang dapat. Kung gagawa sila ng sarili, walang mangyayari. No? They cannot do it their way. No? Ayan, yung kantang, alam nyo, one of the most popular song, yung kay Frank Sinatra ba na, I did it my way. I did it my way. But you know, in a Christian way, this song is the most unpopular song. It is the most unpopular song. So like this, yung role play na ito, if you do it your own way, hindi ka bagay sa mga kasama mo. Walang mangyayaring play. You have to do it according to the rules. No? Parang gano'n. No? So Jesus, nung dumating siya, they want Jesus na gusto ng mga Israelita, particular yung mga Pharisees, ang mga Sadducees, ang mga religious groups, gusto nila si Jesus ang susunod sa kanila. Kung anong gusto nila, yun dapat ang susundin ni Jesus. They want Jesus to live according to their ways. According to their ways. Si Jesus dumating siya, He has His own role, He has His own mission. They expect Him to become like a Superman or like a magician. Like a magician, yung panggagamot niya in order to attract people, para ma-attract yung mga tao. At the same time, they want Him to become a Superman. Superman. He will topple down the power of the Romans, no? And then lead Israel to achieve that Davidic dynasty, to restore the Davidic dynasty nung unang panahon. So yun ang ina-expect nila. Siya maging parang magician, maging makapangyarihan siya. So papakita niya ang kapangyarihan niya sapagkat siya anak ng Diyos. And then at the same time, gugupuin niya ang Roman Empire at pamumunuin ang Israel para maging to restore, ibalik yung tinatawag nating Davidic dynasty. Mayroong sariling mission si Jesus. Hindi ito ang mission ni Jesus. Kaya nagbigay ng halimbawa si Jesus. Si John, nung dumating si John, hindi siya umiinom ng anumang alak. Nagfa-fasting siya. Keep on fasting. Anong sabi? Sinasaliban siya ng masamang espiritu. Dumating si Jesus, umiinom, nakikikain, nakipagkaibigan sa mga makasalanan. Anong sinabi sa kanya? No? Is a drunkard. No? Is a glutton. No? Matakaw siya, lasenggo siya, nakikipagkaibigan siya sa mga tinatapon ng lipunan. No? Yun ang kaya kapampangan, titang kasabing kanita
yung sabihan mo, katumod nga tamo ne. Nano maninggawan mo, katumod, uling ko kontra lang ko kontra. Kukontra lang ko kontra, uling ingagawa ng Jesus, makayakma, keng burira. Ang burida, Jesus yang tuki keng burida. Aliwa Jesus ing may panusigan. That could not be. Because Jesus has His own mission to fulfill. He came not for His own good. He came not for His own will. He came to fulfill the will of the Father. Dumating si Jesus para sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Kalooban ng kanyang Ama. Siya rin, He could not do it by Himself. Sumusunod din siya sa kanyang mission. So itong sinasabi ni Jesus, kung tayo, if we have to do it our way, kung minsan, madalas kasing nangyayari, we do things, ginagawa natin ang mga bagay-bagay, hindi dahil dapat nating gawin. Kung minsan ginagawa natin ang mga bagay-bagay just to please people, just to attract attention. Mga ganun We do things just to please people, just to attract attention, just to profit, just to gain something for us. No? Yun ang madalas natin ginagawa. Pati na mga leaders ng simbahan, ito kung minsan ang nagiging problema. We do things just to gain support. We do things to please people. We do things to profit. Something like that. But then, tayong mga taong simbahan, we do it not in our way, but in God's ways. We follow God's way. Ang pamamaraan ng Panginoon, ang ating maging gabay kung ano man ang ginagawa natin. We cannot do it by ourselves. We cannot do it our way. We cannot do it our way. We have to do it sa pamamagitan sa pamamaraan ng Panginoon, sa pamamaraan ni Jesucristo, ayon sa kanyang kalooban. Kapag ginawa natin in our own way, sigurado, hindi natin mararating ang ating destination, our destiny. We cannot reach our destiny if we do it our way. No? What we reach is our personal destiny, but not the destiny as we are meant to be as Christians. The destiny as we are meant to be as Christians, that we will not reach. We will not achieve if we do it our way, kung sa sarili nating pamamaraan. Kaya ito isang paalala sa bawat isa sa atin. We have to examine ourselves and all the things that we do. Lahat ng ginagawa natin, pag-aralan natin. Ito ba'y kalooban ng Panginoon ang ginagawa ko? O ito ba'y sa aking sariling pamamaraan? Sa aking sariling hangarin? Magkaiba yun Kapag sarili mo na ang hangarin, hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi mo mararating ang tunay nating destinasyon bilang isang Kristiyano. Hindi natin mararating. Kaya, madalas nating tanungin ang ating sarili, saan naman ginagawa natin, especially sa yung mga decisive moments sa buhay natin, yung mga masaselang desisyon na ginagawa natin sa buhay, tatanong natin, ito ba'y kalooban ng Diyos? Ito ba ayon sa kalooban ng Diyos? O ayon lang sa aking sariling kalooban? No? Para hindi tayo mawala. Para hindi tayo mawala sa ating paglalakbay dito sa mundo. Ang tunay na daan, batay sa kalooban ng Panginoon, ang ating susundin para hindi tayo mawala. At darating ang panahon, mararating natin ang tunay nating destinasyon bilang isang Kristiyano. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos.
kakalaguran ng alakong lugod, alakong ulaga. Manalangin takin Diyos, king palablabana ing tunay lugod, karing kay katang puso. Nga tamang manalangin. Ginoo palablaban mo ring biyemi, king dali se lugod. Ginoo, palablaban mo ring biyemi, king delice lugod. Ing lugod, parating mapibabata at maganaka. Kapilan man mapangalalo, makasarili at mapagmatas. Apalaganapan sana ing Santa Iglesia, king mabilo gayato, ring Obispo at pari, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring biyemi, king dalice lugod. Ing lugod, kapilan man magaspang ugali o maymot, masungit at tatanamwa. Ding tatalan upaya, kapilan man sana, lalawan ing karerang sarili, anting masikan a Panginuan, nune anting mapakumbabang talasuyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring biyemi, king dalice lugod. Ing lugod, napitutulan ing maroka dapat o kamalyan, nune pipitulana ing katutuan. Ding miyasawa, galangan de sana ing metong at metong, at dasnanda ing malalam apamisan metong, anong nu ing kapintasan, miyalilan kayapan para karing sabla. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring biyemi, king dalice lugod. Ing lugod, talakasawa, ing sabla paniwala na, milalako kapanayan at pibabatana ing sabla. Itangan sana, atoklasan tamo ing mayap ng lugod, ning balang tao kayarap tamo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring biyemi, king dalice lugod. Ipabaligdan mo kami, iking tao, at nga mong sasabi, ang yang kambening karilang kapintasan at pamikasala, kaluguran ko la. Nung mabiyasa lang lugod, king metong at metong, ang tinong makanano kong kaluguran, ingka kong pamaglalang, maging metong lang maragul at agumpe. Katman mo saing pa, ring puso me, king lugod mo. Idiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Nalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong taon, making katanggap-tanggapi, arapan ng Diyos, yung mayupayang totoo. Tanggapanes sana ning Ginuy ting dawon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabinog ng banal a kapulungan. Kay paming bigla lang, matula mo sanang tanggapan, titing ayin ay ang pang ning kay kang balayan, kaniting kapigaganakan, king kasakitan, at hilanan daring banal mong martir, San Cornelio at San Cipriano. Ing Eucharistia yung minyete tagan karela, ban adawanda ing karelang biye para kang Kristo, para panatilyan na kesa ng tapat karing sablaming kapag subukan. Itiyadon making kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Ginamanatili kaya kayo. At kaya ka antimurin, Itasyo ring puso yun. makatasno king Gino, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay bing karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kang parati numan ka rin o ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King banal mong martir, San Cornelio at San Cipriano, tikyanda ing alimbawa ng Kristo. At tinawunday ing karelang biye para king kaligaya ng kang lagyo. Ing karelang kamatayan papasyagda ing kang upaya asaslag king kainan mi anting tao. Pipilinan mo ring may na at pasignangan mula king pamipatutura keka kapamilatan ng Kristo. Kulinitang ang bering sa blangkor ring anghel ka rin banwa, darilat may kekang ligaya lain makiawelang tok ng babe kapurian keka at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yaing Gino, Diyos sa mayupaya, mitmo yaing banwa at ingyato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yaing daratang, king lagyo ning Gino, o sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa, kan sibulis sa blang kabanalan, huli ni tayo panigapumi. Itugtog may espiritu mantimayng titipang ambon kareteng ayin mi. Ban pabanalaan nalat para kay kami, gawan na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, bayan ako sang lubdinawan ng biyan na kimpamaylas at kamatayan, kinwa na yung tinape, pasalamatan ako. Pirason at binyane ka rin kayang disipuluat nga na, kunan niya iti kayong anat kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Gino ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipuluat nga na, kunan niya iti kayong anat, minom kayo kaniti. Huling iting kalis ng kanakong daya, indayaning bayo talang hanggang tipan. Ame bubo para kaya kayo at para karisablang tao, para kayang kapatawaran na rin kasalanan. Daptay niyo itiking kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubli ang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Inyangin ang gaganakan mi, o magmamakalulang yung paing kamatan at pangasubli ng maybe. Darawon may kaya kay ting tinapi ng biye at yung kalis ng kaligtasan. Layon may pasalumatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Kami kan sanang may sulusulak yung katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me o igpa. Yung banala kapulungan mo, makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kami ng Francisco, kay kaming Papa, Florentina, kay kaming Obispo, ting sablang Obispo, pari Diakono, at di sablang susuyo, kay banala kapulungan mo. Gana ka mula naman din kapatid ming minuna ng pepainawak yung pihong kapanayan ng pangasubling may biye. Idala mo na sa blang mayang unabi keng pakalulu mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan.
Gawan makingan, karapat dapat makamit king bilang angga. Ban kambenin mo na Birhen Maria Indo ng Diyos, kambenang San Jose ng esposo na. Kambening mga apostol, San Agustin na kaming patulunan. At kambening sablang banal, may biya kalugod-lugod kaking kabaning panawon. Apor yan at apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kampiyan at kayo, Joseph ang mayipayang tuto, kakamling banal Espiritu, kaya kay sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngayon manalangin tayo ng kapanalikan at lugod king igpa, kari nga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Yung pamiti ka banwa, bisang paning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may paminto ning lub mo, kaya disolipan ti banwa. Yung kakanan, may king aldo, ibiyang mo kay kami king aldo, ngini. Ang panipatawad mo kay kami ding sala may kay ka. Nating pamamatawad may karimay kasala kay kami. Kami kay paisawal king tukso. Nunay kabos mo kami king marok. Amen. Kabos mo kami ako king sablang marok, malagod mo pakalubing kapayapan king panawon mi. Paning kasapaning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamandalipaning kasalanan. At bigabis kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panin at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing karirian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kaya sana babaligtan ng kay kaming kasalanan. Nung isaw pa ng kay kang pakalulo, sa babalitan na kaya kaming kasalanan. Noon yung pansinan mo, kasalpantayan yung panalakapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinamantabi sa kapilan man kaya kayo. At keka ang timurin. Yung pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Jai Kristo yung Kordero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yaton, wala rin mayawas king apunan ng Kordero. Ginay ko rapat dapat papalawas kaya kadapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. May paming malugod king kapamilataning sakramentong tinggap mi at alangalang king alimbawang likwanda kay kami linginwa na martir, Cornelio at Cipriano. Pasignakan mo kami king espiritu ning tetagan lob banketa ayang pang mi ing tapat apami patutu king kang ebanghelyo. Itiadwan may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyantaya po ngeni ing orasyo emperata, laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilon at ingatan mo kami, laban king COVID-19, apepasakit no at mekamateno karing dakalatao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanilangin milo retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karelo, at pagkalam mo mulang alanganggang kapaynawan, detang mayangu na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para kangikakayap ding sabla, at ban makasuyo kami karingatsyuking pamangailangan. Ipaniga pumi keko, ing patuknangan mo no, ing pamangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye ang pong mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Berhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Berhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Ginamanatili, ake kayo. At keka ang timurin. Bendisyonan na kayo na may payang ginong Diyos, singing pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Umaya kayo king kapayapan, baging tapat ang sang tutupad, king kaburyana kay katamo, ning Ginoo. Salamat, King Diyos.